Evo nas ljudi, trenutno se nalazimo na Dorćolu. Tu sam sa mojim drugarom Gagijem i nas dvojica smo htjeli da idemo na bazen sad upravo. Međutim, Gagi je jako pametan, inteligentan dečko i pošto on je sve organizovao naravno i mi smo došli sad na bazen. I Likuša je rekla, koja radi tamo, rekla je bazen radi od 1 do 3, a mi smo došli oko 3:15. Tako da Gagi, brat moj, svaka čast, bravo Gagi, bravo. Brate, jesi ti gladan možda? Ne. Ne reci kao jeste, ja kažem da idemo. Brate, jesi ti gladan možda? Jesam, bre. Kako fake. Buraz, ja sam mnogo gladan, ja bi nešto jeo. I ja isto, brate. Šta ste tebi jede iskreno? Evo ove majice da te zgasi. Hoćeš Neki ćevapi, brate. Može. Da. Može. Danas uopšte nemamo sreće. Htjeli smo da idemo da jedemo ćevape i brat i ja i ćevapi ne rade, bazen ne radi i na kraju smo završili u KFC-u, tako da današnji vlog je bukvalno isto kao prošli. Sprečio sam da snimim ono što sam hteo i moram sada improvizujem na maks. Ali jebi ga, snaćemo se nešto kao i uvijek, tako da ono. Jel ide sad? Viđamo se, brate, onda ništa. Uživaj, hvala danas na bazenu i na ćevapima. Bilo je super, brate. Ajde. Čekaj, mi nismo bili na... Ajde, ništa, ajde, hoće da sprenkuje, kao misli da je zanimljivo. Ajde, čao. Ćao. Ne znam da li me vidite ili ne. Znam da sam okrenuo objektiv suprotno od svetla, ali ne mogu da nađem neko bolje mjesto. Uglavnom, imam jednu random misao koja mi je pala sad na pamet i moram da podelim sa vama ovo pod hitno. A to je da, evo sad kako snimam moje vlogove za YouTube, svaki treći dan radim upload i sada je 6. video od kad radim svaki treći dan upload. I mogu reći da me ta stvar primorava da živim mnogo brži život u odnosu na ranije. Šta ću da kažem, tipa mnogo više stvari završavam u jednom danu. Ne samo da završavam one stvari koje sam inače morao da završim, nego pored svega toga moram da snimim ceo proces. Što je najbolje od svega, primetio sam da sam dosta produktivniji. Završavam neke druge stvari, družim se sa drugarima i pored svega toga sve to dokumentujem. I to je poenta ovih mojih vlogova. Znači da vi kao doživite moj život koji ja pokušavam da, ne znam koliko je sad zanimljiv, ali ja pokušavam barem da ga predstavim na što zanimljivi način. Mislim da i ove stvari koje ja radim su donekle ne svakidašnje, koliko toliko, recimo freestyle i tako to. Eto, to je jedna misao koja mi pala na pamet koju sam htio da podelim sa vama, jer bukvalno jeste tako. I to je jako, jako cool. S obzirom da živim u BG-u već sad će 3 godine, mogu itekako da primetim razliku između života ovdje i života u gradu u kome sam odrastao, to jest u Priboju. Pošto je velika razlika, taj grad ima oko 30.000 stanovnika, a BG ima oko 2 miliona. Pored svih mogućnosti i šansi koje dobijate u BG-u, također dobijate i neke nove stvari sa kojima niste imali priliku ranije da se suočite i te stvari zahtevaju adaptaciju na njih. Naprimjer, kao što vidite iza mene, kolika je gužva u ovom gradu. Svi negdje žure i svi misle da su oni jedini ljudi koji u tom trenutku žure negdje i da jedino oni moraju negdje da stignu. To mi je jako čudno. Tako da u BG-u sam zaključio nakon ovih 3 godine provedenih ovdje da ovdje morate da se borite za sve. Bilo da je u pitanju ulazak u bus ili nešto kompleksnije. Za sve morate da se borite jer svi se guraju i svi grabe samo za njih. Što je malo sebično u nekim situacijama, ali iako nisam pristalac takvog ponašanja, u nekim situacijama i morate tako da se ponašate, hteli ne hteli. Nobody gives a fuck about you, što bi rekli. Tako da, da, to je jako zajebano i zahtjeva neko vreme da se naviknete. I zato sam malo pre rekao, terate ovo vlogovanje. Tera me da živim mnogo brži život, što mislim da je stvarno cool u BG-u, gdje je život i sam po sebi brz. Ali ako se ti ne privikneš na njega, ako si spor, ako ne završaš stvari na vreme, izgubio si se u jednom velikom haosu, bukvalno. Ljudi moji dragi, nešto mi bubica baguje, ne mogu lijepo snimam zvuk i ne mogu da napravim kadar koji sam hteo, nego moram sad ovako da pričam u kameru, ali nema veze. U suštini, ja se stvarno izvinjavam što je kvalitet ovako loš, ali
moram snimiti vlog, bolje da ga snimim barem ovako nego nikako, zar ne? Kao što možete primijetiti, moj kanal nije tematski, nije kao da ja radim samo jednu stvar da se tome posvećam, nego snimam sve i svašta. Kao što sam rekao, snimam svoj život, dokumentujem svoj život kroz vlogove. To je neka moja mantra kojom se ja vodim i nadam se da se sviđa ovaj vid kontenta. Današnji vlog je naravno opet improvizacija, ali ni to nije loše, nekad treba se naučiti da se improvizuje. Tako da u svakom slučaju nešto novo učimo i volim da napravim taj balans gdje ima klipova gdje se ja zajebam, gdje glumim debila i slično, a isto tako da ima neki klipova gdje ja kažem nešto pametno. Tako da bolje da napravim ovo kao izgovor za nemogućnost snimanja nekog konkretnog vloga, nego da snimim neki shit content tipa neku reakciju ili tako tome slično. To je barem moje mišljenje. Hvala što ste podržali ovaj video, mi se vidimo u sljedećem, a od tada peace out, očekujte dosta zanimljivijeg kontenta uskoro. Peace out.